Продолжительная эрекция плюс возбуждение дейби. Мо эрекцияларды ким сатып атат биякта? Мо дарылар дейм. Контрацептиві он. Мо не дарылар? Мумияу. Не ол? Лицензияңар бар улар сатқанға? Қанша сатып атасыз? Ашқа жаққа барып отырып жасалбайсыңдар ма? Мусарыңар іштабай, тәмекін жеп отырсыздар, тәмекін барын ішіп отырсыздар. Рекетирде эле келип, сіздерден күнге чолып келет, рекетте эле турабы? Рұқсат бересіз, вообще сөз бербейсіз. Мен сізге айтып отырмын, тоскоолдук жаратпай нары барыңыз деп отырмын. Түшүндүрүп айтып отырмын, сатпаңыз. Эгер эртең келип текшере турган болсо, туура жұмыс протоколун түзүп беребиз, хорошо? Монун ичинен тазараак кармаңыз. Хорошо? Антисанитария деген болуш керек. Вечерде жазылған бүгін шыққан болды шыққан. Кызым отын әлі шыққанмын бияқтачы. Сізге бірінші жол жазылбайды еді тұрауы. Біз 6-7 жол жаздық сізге. Тұраны ошол каттарыңызды алып, атайын бөлінген жер бар. Ошол жаққа барып саттыңыз. Мақұл жоқ? Жоқ, место жоқ. Место бар. Выходить за линию вам нельзя на красную линию. Убирайте зонтик. Или протокол выпишут вам. Это у них на данный момент имеется красная линия, от которой они не должны переступать. Сейчас они будут убирать эти зонтики. Дневники был? Жақта қызыл линия бар, білесіздер да? Сіздер де өзіңіздер де ойлауыңыздар да. Жақтан елдері дағы өтіш керектір жақтаншы. Аты жөніңізді айтып қойсын. Эжеке? Сейчас во всех рынках есть красные линии, да, в каждом ряду. Это делается не для того, чтобы люди не ставили зонтики, либо чтобы создать определенную условия. Это делается для пожарной безопасности. В любой момент они должны беспрепятственно проехать от точки А до точки Б. Қадайсыз? Келишим бар бұл жақ мен? Сатқанға? Иә. Кімге төлейсіздер? Кімге?